أبي شيء صلاح الدين هوالي من زاروتي مبهبرة وخلد أخوان بيجا محمد آغا مبهبرة بيش 5 سال مكتب بيجا بهبرة أخوان إجا ياش والله 2 سالاج من مستر إجا شاك أمج مكتبي درد كاتن أمج شون إجا يايلا قرج داغي يايلا موان نزيكي أبو حسورك اللي بحيوان أرى أنا مش فاهمون أما الجنال والله بهبرة إنامك إنسانك يعني إيرو هنكي تدي بلقى جهالتي صار مشكل أما إنسانك جزاروتياوي ده وحطاني شهادتاوي إنساني بهم بعلمي هم بحلمي يعني هم حلماوي أخلاق ليبو تربية ليبو أدب ليبو نافتوب الميدا تاعت عسكرن هم جي علمي بيها إجا بيشتي سرجع دعوي أو حسكرنا ما إجا بدعوي را بلاش مشبو شرق جمارة أو تكليف هاد كرن أو تابي هفالي مثلا باشتا شيء صلاح الدين إجا أف دعوة جمارة عني شيء صلاح الدين محمد زعبين ما بو ما إجا رابو دعوة وان ماشي قبول ما قبول كام جارد بو بهبره إجا مسراجع دعوة ده شون زيارة سيداي ما أو شو ما شونكو علمي خبراوي أبو خبردار بو بشتي إجار أف بلا شمشا ما يعد بالجدا تمك نياري خدي دشمني خدي دي بعاش بون بير حساس بون تبا إنساننا إذا الكسمي شعب وكرم بيوان شهيد بك يعني شهادة توان شون جن كي ميبانية زنبروري شون نورمال أو شهيد أحمد بهفرة شوبون جرا بجريانا شون وفن نجريان ويش أبل ورمان إجار شاك فان خاينانات بيزناتن ميبانية رادبن دهرن دري لوان دهرن بياج ويا ساعة أسناك تكفن دريه وان شهيد كن جهالي خورة نصيحت دكش جون دياره إجار دوي سرجة ده رادبن وان تفه وان وجنديا تفه تدي شيء دكن وان شهيد دكن وبسر اسمين شو سر جنازة وان شهيد كرنا وان إجار نه مثلا إلو إنسان كتير شهيد كرن جوان خاينانا رابون أو جنازة وان إجار برشكر بيشتي أف شهادة توان لبلغي المشبو إنا كي إنسان يجمع حسنة دكجي بلغي جيشي خدا دورامه يعني إنسان يجمع بري حسنة ذكر بوي ظلم وحقارات الوان هاد كرن أف ظلم وحقارات الوان إنسان هاد كرن بوي شهادة توان بوي وحشة توان جيشي خدا دورامه عشير جنال والله يعني استثناء خارج همن بلغي جيشي جو أمجي هفالي فا إنسانانا أبشتك ortama küfrü ev mesele di çok imaj bilge şikya desek bilge henki nekşandın ama faham kiriz bilge desi vançu yani van faham kir bişaret ava insanana zarar ki mezin da khunu da'wa khu ve uzatan bilge def bun derketin serçava şehit Salahaddin hem pısmam emine hem jibacana gene hem jgunkine şehit Salahaddin 4 سال فلان جمي مستر بو او مكيدري مازم بو جهالتي الولات ما بربر زيده بو يعني بربر هبو ام اسنويش بون ام اسمشي دعوي بون بالشاف باجي اكسي 10 درجه واجي الا خد جاند وي درجه ربع ذكر نصيحه ذكر فلان ذكر فيد غندي تشيم شهيد بو دوست ما والناس ما ما هذو الناس ذكرن ام حفتاكي بري شوي دري وقتك ام جورا هاتن ما بعصا سوالي وانكر ما بعصا بيفي وانكرن كينغوي قسمت وازيجار كي هرمي داري خدي زانا حفتاك قديا شو دي او شهيد احمد بغرة شنو يداري شون بعصو نصيحت تكرن وي فقر يعني معزواني وان دارن هاتو وي فقر يعني جير جوار نصيحة ذكر كتابه ويدستي ويدا وذاتا دهندري في سال ونيف كذا بلكي ازبيج همن بارك كتاب خواندن وددان ما كتابك دخان جي ددان ما جي دخان ما مجي فايدة لا مشتبون ديسا جي تشتي سوالك وان ذكر قيندي ويا سوال انا كتاب قرا برو يعني وي كان جوابي وان بدل قراني كريم حديث ابن فلان جي شي ذكر دوي تارتش ميدا وواقعين انا دكفن بندري حسوان هلتينه وقتك دك ترامش كسلاحي فانا جفير هو ندس والا ناهل تبغر ترامش دك شهيد دك بشتي شهادتي قلت بخدي ما يعني ام بخو ماغوقي يعني ام باشي بوشمان daha çalışmama ziyade bu azmama ziyade bu çıkama ziyade bu بخير شهادت اوي
Şehit Ahmet beri Şehit Ahmet dava İslam'ı nasıl ki insan ki halim و خشک بو insana jê hes dikir û insan ki dürüst bû li ser kamyonê bû diçû Iraqê mazot danî yani li wê dira naqliye dikir diçû Iraqê de hat Saddam wê çaxê li Iraqê mesela zilalê Kur'an Müslüman digo wek mesela wek tişkî qaçax bû li Iraqê li wê dira pê de zilalê Kur'an cilkî wî di ereba wî de bû heta heka carkê wî uyarmış kiribû gotibû Ahmed ev ya li Iraqê qaçax yani tu vêya çawa di ereba xwe de tînî gotî wela ez tînim yani ka Müslümanin em ê mecbûr ji xwe pê riya xwe nas dikin pê dawa xwe nas dikin însankî pir temîz bû Şehit Ahmed di şehadet süreciya wî de ji vê dira derri Delavgurê gundê Şehîd Sulhedîn hink însan henin gundkî dêrikê dibêjin werin ji Şehîd Sulhedîn reberînga xeber jiyandinê enî zivistanê hewa cemidiyê radibin her du derin bi goreyî gere êvarî vegeriyana mal derin wê dira gundî nehazirin çûnin taziyakî ek ku de çûne keskî li ser hevtûne evanê henin dibêjin hele bisekin hetanî gundî ew ê hûn ji bonê hatine hûn dixwazî we bibîn birawerin mal başê hûn ê wan bibîn hûn ê herin mal vana dimînin êvarkî ancak gundî tên divê na îşev li vir bin li ku hevalê me zeft kirana ev nedikirin yani bi qesta şehadetê êrişî ser wan dikir bela wî hawî gerek nemana radibin dimînin eyvana jî li wê derê çewra wan de henin pê de li wan derna bulunmuş dibin vanê dînsizê dijminê dînê Xwedê PKK xeber distînin tabî milîsê wan zilamê wan henin dibê van du hebê ji filan derê hatin vê dira vana tên bi şev muhaqqaq artık bi çaha wî yardım hink yardıma wan dikin tên dora wê malê digirin evana jî dimînin êvarî şîva xwe dixwin wê şevê li wir wê bimînin yani pîlan artık degiş bû li wê dera tên dikevin bin derî dibê du hebê İslamî yani ferdê dawa İslamê li vir henin bira derkevin derve wata êk derî dixi û serê xwe dixi derî wer dibêje Şehîd Sulhedîn wê anê de ji cemaetê re heyata Hezretî Pêxember û dawa İslamê digot ka em çin em dawa çi dikin wêya digot İslam ji wan digot heyata Hezretî Pêxember İslama Muhemmedî yani ka em Müslümanin İslam çi ji me dixwaze evana ji wan digot wê anê de vana li derî dixin wata wer dibêjin bira vana her du derkevin her du mîvan û vana hîdîyundir taramış dikin êdina li derve ber pajanê û taramet çê dibe gişa dixin bin gula û her du hevalê me şehîd bûn her du birayê me ezîz Şehîd Ahmed jî şehîd bû Şehîd Sulhedîn jî û du hebê gundî jî hatin kuştin li wê dira gelek însan jî birîn bûn û olayîkî mezin bû bilge tev pê hesiya giş pê aciz bûn giş pê hêşiyan ê ne hevalê me eşîrê çewra me û Xwedê Teala şehadeta wan qebûl kir û Xwedê Teala me ji riya wan ew riyak ew li ser çû me ji wê rê neqetîne înşallah